Ivan Kiraye nyina mu Motel amazina ma ADB the entertain of course Jones kushabi chimechona chino misho nyina mu Motel asho ya Ray G. Yes, right now nafuna Geno Chion ababuzo bwire buringwa right now namfuna na no mwomba ntabishe kusupportinga Ray G nakwakira munyoni wanje mushyaba rimo kure right now abagizi banje mwena mwe bari kuja kwagira Ray G. I love you so much. Yes, obuzo bwire buringwa ebibyona what's up Nyo kandi yotinga buraga tuinira kesho ngora kaseka riyo nikatambura TV zone akwa kweta okukunda akanje na Dr. Bitoni. Okay. So ekintu kiriyo nkitambura niyo projectero ndiyo nindete kinde kesho ngono bacheta ijo ndebe. Webere wije kusupportinga Ray G omutima wagu yankaye abana bukusingo bwenchi babemba pinga ekintu eki why at the end of it you washana mwaje bahaba kuchipinga abana bari yaheru Ray G is my homeboy tukuzire hamwe turere hamwe tugenzire hamwe turire hamwe I have to support as well. Wow. Ray G wenga nabeshongozi bingi baburengero izabo kuza show zabo concerts zabo ngabahagira umburi muringo gona so nishemerona ndeba music ya burengero izoba neza 11 dijo. To expecting it stage right now, performance ya chikachi. Yeah, of course, performance ni ejo ne yanje nija kwagira munywani wanje, murumuna wanje, mutabani wanje, so ninza gukora ikinshemeye kuba ninkora. After this show, to expecting ekintu kurwa wona niwe kugira ngo planning gukora nkechi cause nani oryomo mbantu bari na Ray G munonga mostly abaryomba kitambuza line emwe. No, Ray G out kwendera nho tukora kirya haritwe kusharamu. Regina amteresi mutija tukore naza kwija yantera tija tukore nzakora chi nzakora so anytime from now already twatu akozere tineje songo chiba kweta nyongore konga tujakorana nebindi na nebindi what I mean kucha nga concert eri kurwawe ninga launch kurwawe probably concert yanje ndiyo ninjoganizing next year ngomukwa mushanju ekintu ndiyo nintandika kuchiboosting oko kwezi nshoize video yo kubanza nyimbe nyine mfumbata nsho izo okukunda na Bitone nyenza kushoza ijo ndebe na nebyeshongore bindi so kutaraze kuko mu kwa kabiri inza kuba narangire ngo ninza gukora concert yanje omukwezo ku ebirebi na nebe n'umwanya nkogwe nyine yeah of course mamweta Gion of course no ngombana babe bayimba kiterana Ray G yatugambira abyeye yaje mu next year wone wako expecting kugira ngo atete kintu cy'kankechi Gion tuza kubuza bintu binje of course tuza kubantu funo bwire tukakanta tutayisa henyine mu Apex TV no tugambira ikyo kitambara kitana bukimwe cyona ebigambo bwawo bwo kwenda kurikira fans abije gusupportinga ba fans banje mwe bare kunkunda nimwe munfire kindi kurige inatandikire kwikesha hezi kandi mbakunda mwe bare kuhagira beshongozi ba burengero izoba mwe bare kuhagira Ray G mwe bare buri mweshongozi we no burengero izoba nintegatega ngo abeshongozi bakiriyo no bija kandi abarungi munonga so nyoni mbanishemerwa nko muntu warwine na nekintu kurebeka ngo at least ati kino bugambiro ya resurrection ya music ya burengero izoba etandikiro muri itu so ija beshongozi abandi bato bakweshongora I will support in any way. I'm there for them. Thank you so much. Tinza kwenjero misho hamwe na Chioni kanyonjere tuzo kusyabisho ngo zabandi nabaryomba performinga ahenyine akivuro cha Ray G, ADB the entertainer ahenyine Apex TV utakaje kuwakwata. Blessing.